Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mutabura kudukurikirana umunsi ku wundi. Amakuru y'uyu munsi tugiye kuvugaho n'ubundi ni ibiri kubera ku rugamba hagati y'inyeshyamba Z23 n'abari kurwana ku ruhande rwa leta i Kinshasa cyangwa se igisirikare cyabo FARDC. Gusa nanone ndaza no kugaruka ku Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko nabo barugeretse bitewe no kuba u Rwanda rutaratangira igikorwa cyo kuvana ingabo zabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaze mu nama ndetse zigitaraganya zidahagarara, barimo barahata ibibazo uwitwa Mossad Barrows, dore ko ari n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu by'umutekano wa Afurika, ndetse nanone n'uwitwa Michael Rubio akaba ari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arimo arahatwa ibibazo byo ku bigendanye no kuba ingabo z'u Rwanda zitaratangira kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi turi buze kugarukaho, abantu baravuga ko ingabo z'u Rwanda zagombaga gutangira kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 9 z'ukwezi turimo kwa karindwi muri uno mwaka wa 2026 kugeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uno mwaka nyine. Gusa kugeza ubu ngubu na bimenyetso biragaragara ingabo z'u Rwanda ziri ku mupaka cyangwa se zirimo zirazinga ibyabo, ahubwo baravuga ko intambara ikomeje kuba mbi, aho bakomeje gusakiranya hagati y'impande zombi, zikomeje guhondagurana ndetse rukabura gica. Ibihano byafashwe mu minsi ishize byafatiwe ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya zahabu ndetse n'ibindi bitunganya amabuye y'agaciro, byasaga rero nko guca amarenga cyangwa se gutera ubwoba u Rwanda ko n'ibindi bishobora kuzafatirwa ibihano, cyane cyane ku bigendanye n'iby'ubukungu, dore ko babanje kwibasira igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, n'abayobozi bacyo aribo General Mubaraka Muganga, Stanislas Gashugi, Fiseni Nyakarundi, Luki Karusisi na Retired General James Kari wafatiwe ibihano ku itariki 20 z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2025, yabifatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gushinjwa uruhare rwo guhuza inyeshyamba Z23 na guverinoma y'u Rwanda no kureba inyungu z'ibyinjira biturutse mu mabuye ya Kongo nk'uko bivugwa. Ikigo cyitwa Ofoka gishinzwe kugenzura umutungo uturuka mu banyamahanga cyangwa se abanyamahanga kivuga ko cyakomeje gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda rero bashingiye ku kuba rero bari bafite uruhare rukomeye cyane ngo mu isahurwa ry'amabuye y'agaciro riri kubera mu burasirazuba bwa Kongo no gutera rero inkunga imitwe yitwaje intwari imwe n'inyeshyamba za M23. Kandi nanone sibyo kuba barafatiye ikigo nka Gasabo Gold ndetse ibihano bagafatira Jean-Marie Kalima ibihano, akaba ari nawe perezida wa Gasabo Gold, ndetse na Bosco Kayobotsi akaba uyobora ibikorwa bya buri munsi nk'umuyobozi mukuru, mwite nka engineer mu kureba uko cyangwa se mwite nka chief nko kugenzura ko abakozi bakora neza, kureba ko ibintu nyine bigenda neza, kureba ibiro byinje byasohotse ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi baganafatira kandi ibindi bigo birimo nka Ugambira Minerals Limited, Wolfram Mining Processing Limited ndetse na Rwinkwavu Mining Corporation Limited. Ibyo bigo byose byafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zasaga nk'izi guca amarenga ko rwose ziteguye gufata ibihano kandi ku bandi bantu batari ingabo z'u Rwanda gusa. Kandi nanone ibi ngibi bizagira ingaruka zikomeye cyane ku Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zitifashishije itegeko ryitwa EO 134/13 rero mu gufatira ibihano u Rwanda bakurikije kuri ino ngingo, bitewe n'uko u Rwanda rwinjije ibiro birenga 60 bya zahabu kuva no mwaka watangiye afite agaciro ka za miliyoni nyinshi z'amadolari y'Amerika nk'uko bivugwa. Ingabo z'u Rwanda rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bakomeje gutungurwa no kubona ngo nta gishya cyangwa se nta kimenyetso cyegaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziteguye kuzava muri Kongo. Naho uzi neza icyo u Rwanda ruzakora, dore ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 9, ese ubona bazagenda gute? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizamanira abasirikare bagiye guhangana n'inyeshyamba za M23 bazivunira umuheto cyangwa se zibavunira umuheto ibintu bibiri. Hari ukohereza ingabo cyangwa se none gukoresha uburyo bwa diplomasi n'ubundi, dore ko bamwe mu bantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ndavuga mu bayobozi bo mu ishyaka ry'abademokrate, bakomeje kuvuga ko amasezerano Washington DC amaze kugirwa nk'aho nta kintu asobanuye nta n'ikintu n'umumaro afite, bityo rero ko bashyiramo izindi mbaraga zatuma n'ingabo z'u Rwanda zumvishwa neza ko zigomba kuva mu burasirazuba bwa Kongo kandi bakahava igitaraganya. Mu gihe ibyo ngibyo bitabaye rero hakakoreshwa izindi mbaraga z'umurengera, dore ko umugabo witwa James nanone ukunda gutangaza tambutse ibiganiro akaba aherereye muri New York kandi n'umwarimu muri kaminuza ya CRG yatangaje ko kubona ingabo z'u Rwanda ziri kuva ku butaka bwa Kongo ndetse na M23 ari nk'agashya, ahubwo bazakoresheje izindi mbaraga za gisirikare zitari izo ngizo kuko nibyo byatanga isomo zikomeye cyane. Mu gihe kandi M23 yatangaje ko itazigira iva ku butaka bwa Kongo kuko ari iwabo. Baragize bati se baratuvana ku butaka bwacu bwa Kongo kubera iki? Ahangaha twaravukiye, abakurambere bacu barahashyinguwe, abana bacu bafite inzozi zo kuzahaba, n'abanyamahanga bahunze bafite inzozi zo kuzatahuka. Kubera iki rero mwakwifuza kutuvana mu gihugu cyacu? Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye. Basabye Perezida Tshisekedi kandi
gushyira intwaro hasi akareka gukoresha imbaraga mu bice byose bigenzurwa n'inyeshyamba za M23 cyane cyane Minembwe atuye mu Nyamurenge mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko bibasirwa umunsi ku wundi. Inyeshyamba za M23 kandi zatangaje ko zihura n'imbogamizi zikomeye cyane zo kuba leta igikomeza gukoresha imbaraga zikomeye z'umurengera harimo n'indege za drone kandi zibasira abasivile. Mu gihe kandi leta nayo ishinja M23 gukoresha izindi ntwaro za drone ngo ziba zaturitse mu Rwanda, ntibavuga inkuru batarengejeho akantu k'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusaba u Rwanda gutangira gucyura abasirikare babo ku butaka bwa Kongo bizatangira ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7/2026 ndetse bivuga ko bigomba kuzaca ku mbuga nkoranyambaga dore ko basabye ko rwose ibi ngibi bizaba ku mugaragaro. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yavuze ko kandi ingabo zizahasigara z'u Rwanda zizasigara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kabuza nazo bazabimenya ko zahasigaye niyo zakwiyambika indi myambaro itandukanye n'impuzankano bambara ndetse uyobora ku rugamba. Yavuze ko rero ingabo z'u Rwanda zigomba kuzasohoka. ONU ndavuga mu muryango w'abibumbye ONU watangaje ko cyangwa se muri raporo baheruka gushyira hanze ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zira ku 18,000 mu ngabo 18,000 rero muri South Kivu harimo ingabo 10,000 naho North Kivu hakaba hari bagera ku 8,000. Izo ngabo zose rero zose zifuzwa ko zitaha. Bati rero turibaza ukuntu igihugu gishobora kohereza abasirikare bangana gutyo mu kindi gihugu cy'abandi. Ibyo ni bigaragara ko ari igihugu cyamaze gushimutwa cyangwa se kimuriwemo ibirindiro by'ikindi gihugu. Ibyo nanone bikaba ari rero imbogamizi zikomeye cyane. Ese koko ingabo 18,000 z'u Rwanda zaba ziri ku butaka bwa Kongo, izo ngabo zose ziramutse zicyowe zajyanwa he, zakora iki cyangwa se basezererwa mu gisirikare? Amakuru dukesha ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikunda gutangaza amakuru mu bihugu bigiye bitandukanye bikunda kwandika ku nkuru zo zibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibisubira kuvuga ko imirwano ikomeje kuba ndetse isobanuro ikomeje kuba hagati y'inyeshyamba za M23 n'abari kurwana ku ruhande rwa leta FARDC na FDN b'igisirikare cy'u Burundi, aho rero yifuza kuba bakwisubiza ibice bigiye bitandukanye. Aho binavuga ko kandi inyeshyamba za M23 zari zamaze gufata point 0 zifatanyije na twirwaneho, gusa bikaza kurangira ingabo za leta zongeye kuzisubiza kugeza ubu ngubu n'amakuru abihamya aturuka mu ruhande rumwe cyangwa se ku rundi ruhande yari yabigaragaza. Gusa nanone nk'uko byatangajwe na M23 habaye imirwano y'isibaniro nanone cyane muri centre ya Minembwe ndetse na centre ya Rubaya, aho ingabo za leta zari zifite intego zo kwisubiza kiriya kirombe cya Rubaya dore ko bamaze no kukihereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibangamira Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubona ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo kandi aho bifuza gucukura amabuye y'agaciro. Ese urebye ubona amaherezo y'ino ntambara ari ayahe? Nugera udakanze buto yanditseho subscribe kandi kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Nge wumva nitwaga Olivier, naho yitwa Zaf TV Rwanda. Ngaho Imana ibaha ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima, amafu n'amafufu bafubike mwafuramwe. Subscribe, like na comment ni ikintu cy'ingenzi cyane mu rwego rwo kujya tujye tubana mu bindi biganiro byacu bya buri munsi tubategurira kandi tunabagezaho amasaha 24 ku yandi 24.